El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy tata Dios pa palabra manta. Ama como ikukungichu. Amata yupay chanquichu. Chay carnaval, fiesta peca. Chay baalpaj, fiesta manca. Entonces, hermano, yacharikusunches, pakarin también yacharikusharganchej. Creeni kunampis también radionicta yuxilla sanchejta. Kaypi tata Dios, hermano, parlan. Maipichus hakay vaal. Karka hermanos ni. Ok runa, karka hermano, chay sutikorka vaal. Y chay vaaltaj, hermano, karka ofrecesca totalmente diabloman. Hakay Canaán llaqtapi, hermano, kallarerka chay fiesta pagana. Hermanos ni ofrecespa Dios sutikorka vaal. ¿Ya? Entonces, tukuy hakay Canaán llaqtapi, hermano, yupaycharkanku chay, hermanos ni chay vaalman. Aún nin hermano halpas ninkuta entregaykurganku. Nin hermanos ni maipichus wawakuna, jóvenes, wainuchus, tatakuna nin hermano, achasta nin hermano, achalligukuspa, tusujkanku chay, maipichus kashan Baal. Baal significa, nigichen hermano, el señor de las moscas. Y Baal significa Belzebú. Y Baal significa, hermano, chay príncipe de los demonios kashan Lucifer. Tukuy chaykunaka, hermano, nacemon, hermanos ni, hakay kurajkaj kamachi pichus kashan kay hallpapatapi, chay Belzebú, hermanos ni, hakay maypichus kashan hanakpachamanta uichayguchikamoj, hakay Lucifer. Entonces chayman yupaychaj kanko, hermanos ni. Aún nin hermanos, achasta ruakoj kanko animalisman richascasta. Kunan kankuna rikungich, ¿no ve? Tipo ángeles, a veces hermanos ni chay pikashan ñapis, hermano ni summan mono, tukuylayamanta achasta ruakunku. Y kunanta kaypi descubrisunchis palabra manjina. Tukuy chaykunaka, hermano, ñawpajmanta pachaña hamurka, Diosmanta akakuspa. Aún israelitas nin, hermano, urmaykurkanku chay fiesta paganaman. Maipichus, hermano, karka ojruna Acab. Entonces chay Acab, hermano, yupaychacherka chay maipichus karka, hermano, Dios utikorka Baal. Y chaymantaj israelitaspis miskaykullarqankutaj. Ajinallatataq noqanchispis, hermano, kay pachapi qatikushaspa allinta tata Dios tamashkas wawakuna, imillitas, oqallitus, maqt'itus, waynuchos. Aún kurajtatas, hermano, urmaykushallankutaj chay fiesta pagana maipichus ikurimun carne a Baal. Entonces kaypi leerisunchis imanintaj tata Dios. Qawarisunchik Moisés, porque Éxodos librotaka kallarerka, hermano, Moisés kelkeita. Yachanchis Moisés, hermano, karka Dios manta ajillasqa y Dios oqarerka paita. Maipichus kay llaqtan israelitata ñawpajman apananpaj. Pero kay israelitas makasurqankuchu también Moisésta. Karqankupuni rebelakoj. Y ajinallatas muchas veces iglesia ocupipis katikuyninchispi mashkata palashanchis palabra manta kankuraj chununingris sigillapuni chay fiestaspi chapukusanku. Entonces imanintaj kaypi yachakuypi imanintaj ama ima lantitaka ruwakunkichu, ni cieloman kaqta rikch'akuqta, ni kay pachaman rikch'akuqta, ni llataj yakupi kaqman rikch'akuqta ruwakunkichejchu kay carnaval fiesta peqa. Kunan maypita kayta palak Éxodos hatun kaqtaqaynin iskay chunka, huch'uytaqaynintaj kinsa chunka, hasta pishqa chunka ch'inininkama ñawirisunchis. Kicharichis kay libro de Éxodos, capítulo 20, verso 3 al verso 5. Kay kinata nin tata Dios paj palabran, ñawirisunchik. Tata Dios pasutimpi, Dios churik sutimpi, Dios Santo Espíritu sutimpi, kay kinata nin tata Dios paj palabran, kay diapi. No kamanta hawaka
waq Diosniki ama kachunchu. Ama nima lantita ruakunkichu, ni cieloman kaq rikch'akuqta, nitaq kay pachapi kaqman rikch'akuqta, nitaq yakupi kaqman rikch'akuqtapis. Ama qonqorikunkichu chaykunamanqa, amataq yupaychankichu, imaraykuchus noqamin Señorniki Tata Diosqa kani, sinch'i celoso Dios. Noqata chiqnikuwaqkunaq huchasninkuta castigasaq, tataypaq huchasninkuta wawasninkupi castigani, chanta alchisninkupi alchisninkuq wawasninkupipis ima nispanin tukuyatiniyuq Tata Dios nins. Kunan tunarisunchis kaypi Tata Dios hermano kamachisharka Moisésman. Moisés ni kay llaqtayman ni kay wawasniyman amapunining noqamanta hawaqa Dios ninkutaka kachunchu paykunapaqqa. Chaypi Dios palashan hermano menuskulawan, mana palasyanchu mayuskulawan. Ya, tukuy Diosito palashan menuskulawan, palasan kay hallp'apatamanta Dios kunata. Amin hermanos, noqamanta kawaq Dios nikiqa ama kachunchu niwanchis. Kunanqa runaka imata ruwakun, tukuylayamanta Dios ninta ruwakun kay hallp'apatapi. Inillantaq ama ima lantitapis ruwakunkichu, ni cieloman rikch'akuqta, ni kay pachaman rikch'akuqta, ni taq yakupi kaqman rikch'akuqta. Amataq nin qonqorikunkichu, chaykunamanqa amataq yupaychankichu, imaraykuchus noqamin Señorniki Tata Diosqa sinch'i celoso kani Dios nin. Kunan imata runa, hermanos nin kay carnavales chayamusan, ñapis chay aspinkuta sarikuchimunqankuña, no ve maypis chay paych'asqa kashan, seguramente limpu hallp'awan miqlusqa kashan, ña chayta sarichimunqankuña, maypichus hermano, chay carnaval fiestapi chay pukarasninku, chaykunapi sayachispataq, chayman qonqorikunankupaq, chayman yupaychanankupaq. Kaypi Tata Dios ninchis hermano palaciarqa Moisésman, kunanpis ñuqanchista nillawanchiktaj, pillapis nin chaykunata ruwaqqa nin noqaqa kani celoso, mana nin kanichu de acuerdo nin Tata Dios. Y noqanchis pikunachus kay palabrata yachanchis pues, manaña noqanchis chaykunaman atinchikchu chapukuyta. Y entonces, noqata chiqnikuwaqkunataqa nin huchasninkuta castigas. Muchas veces cuando noqanchis predicanchis kay palabrata hermano, yo sé que runataqa mana gustanchu, cuando palani runamanta de aquel hombre, runa, imaqtintaq nin runataqa mana gustanchu, chay runaqa huchasapa, chayrayku nin hombreqa imata kashan, mana creek Tata Diospi. Runaqa kashan huchamanta mejlasqa, chay runaqa munan fiestanta ruayta, chay huchaqa munan defendeyta, chay virgencitanta, chay k'aspimanta llaqllasqata, no ve? Chaykunaqa hermano en contra noqanchista uqarikamunku chay runas. Noqanchisqa manaña runaschu kanchis hermano, noqanchisqa kanchis varones de Dios. Rantisqa llawarninwan Jesucristoqta y wawasnin kanchis. Yo sé que noqanchis unay karqanchis runas, echari manachu. Chay runas karqanchis, chay runa mana entiendes pataq, chay mana kaqkunata noqanchispis ruwallarqanchista. Ñapis noqanchisqa chay mana kaqkuna yanmanta, chay mana kaqkuna yuyaymanta allin kaq yanman lluqsimunchis. Allin kaq yanqa kashan Jesucristo Evangelio. T'aqllarikuy Iglesia de Cristo. Kusiywan. Entonces nin Tata Dios nin hermano huchasninkupi nin castiganqa, haqay wawasninkuta nin castiganqa. Y kaypi palasha, pillapis nin hermano, palaqtigichis kay palabraymanta, hamonqa contraykichek o contrayto qarikunqanku nin, bueno, noqa kay runasta castigasqa, aún nin wawasnikichekta, tatasnikichekta, alchisnikichekta, aún nin alchisnikichekpaq wawasnintapis nin, noqa castigasqa. Entonces palashan tawamiraykama. Entonces hermano, mana walik chukashan hermanos nin no kanchej, pikunachus yachaspaña palabrata, qepaman kutirinanchej, y chay israelitas, aún yacharqanku maymantachus Moisés paykunata urqumusharqa, y paykuna yacharqanku pichus karqa Dios. Kunan ñuqanchispis yachanchis, no hermano, pichus chay kawsaq samayta haywawanchej, Tata Dios ruwarqanchis urumanta, manquero noqanchis karqanchis, manquero hina, manca hina,
y tata Dios chay causa samaita kuashanchik yachanchis hermano pay intita lugar nin manchurarga pay quillata lugar nin manchurarga pay chascasta lugar nin manchurarga y payta hermano parata parachimun y chari manacho mana San Pedrocho, mana hermano chay Socavoncho, mana ni imagen chay Lantiguicho hermano, ni ta San Pedrocho, ni ta Santiagocho, ni ta Maritacho, chay tukima parataca para chimo. Si no ganin, tu cuya tinios tata Dios, ñau pascaj parata, que pascaj parata, no para chimone. Entonces no ganchis chay picrens, mana chay Dios kunita pecho. Amén hermano. Entonces, ñoganchispaj hermano, mana canancho ti iman, ni ima Dios kuna creenains. El único cree Jesucristo. Y paipi creen que, entonces Dios tapis de cuyanqueta. Paipi creen que Jesús pi, entonces tata Dios paj atinin Espíritu Santo tapis, hap ilyanquita, y zisibilyanquita. Iskaikaj yachaku imaninta. Muchas veces hermano kunanka kay carnavalespi, Kawarisunchech, hermanos ni kariwawasta, warmiwawasta, hermanos, pusanku no tusunankupak chaypitaq hermano kuchichay kukunku, chay dioskunata, kepankuman rispa purisqankupi, y churisnigichispis qinchachay kukunku, chay lantita yupaychaspa, chay fiesta carnavalespi. Eso es cierto. Kay carnaval fiesta hermano apamun ashka jóvenes chaypi tusunku charimanachu o callas y millitas hinaspataq chayman urmaykunku y chaypitaq kuchichakuyman urmaykunku chay kashan fornicación. Y hasta kunan imatan ruanku hermanos, hasta ch'utilluspi chay carnavalespi tusunku chaypi hermano, pikunach kanku alcaldiaman kajkuna condonesta partispa callispi purisanku. Regalasianku chay condonesta. Y kaypitaq imanintaj maychika kariwawas warmiwawas chay fiestaman tususqankupi kuchichakuyman urmaykunku y también karis casadoña kaspataqri qinchachakuyman urmaygullankutaj. Eso es cierto. Lerisunchis imanintaj y kikin Éxodos 34, 14 al 17. Atinki kan lerita castellano pisutesituta nishanchay permanusni también. Éxodos 34, 14 al 17. Amapuni ni may ken Dios kunamanin kumuikukuspa yupay changichechu. Imaraykuchus tata Dios paksutenga nin may manchachikuymin Dios kamay celosomin. Chayraykunin amapuni ima tratotapis ruakunkichechu. Ni may kenwan kay halpapi tiakuhkunawan. Kaypi manishanta hermano, ama ima tratotas ruakunkichu. Kunan ima taruanku hermano, halpasninkuta enchegaykunku chay sahra supayman. Chay taksutin hermano, qoanku, ichari manachu. Qoanku a veces maquinankuta, fabricankuta, wasinkuta, halpankuta, tukimata hermano, qoaygushanku. Piman entregashanku, chay diabloman, chay vaalman. Entonces, kaypi nishan hermano sutesitucha. Chayrayko amapuni ima tratotapis ruakunkichechu ni mayqin kay halpapi tiakuhkunaman. Paykunaka nin Dios ninku qepampi nin hermano qinchachakunqanku. Uywa wañuchisqasta nin hermano qolachispataq nin haywanakunqanku Dios ninkuman. Chaymantataq nin hermano wahyasunqachaq chay haywasqa imasta nin qankuna mikunaykichikpa. Entonces, emataruanco, cuando wasinkupi hermano chayanco, cuando halpankuta chayanco, cuando huertankuta chayanco, uima yatapis chayanco, entonces chay madre, colachinasta, haywaykunku, hinaspata, chay aychacancasta, wakiguchispa, chay pita, wajiasunku, chay lantinkupa, ruaykunku, chay aychacancasta, y chay manta, wajiasunku, o cochisunangopa, mi cochisunangopa. Imaninta ta Dios, ama achay kunamanka, kankunaka, wawasni reichechu. Mana ni shaykichecho hermano aychacancata mana me kunaykichakta sino ama pues chay día no cansas hermano tentachikunacho maypicha hermano ruasanku totalmente chay qolachikunata chay Dios kunankuman haywashanku chay baalman picansan hermanos ni sutinman chayrinin ususisnigichej churisnigichej wan ima nin kuchichakunganku ususisninkuta nin hermano Dios ninku qepampi nin hermano churisnikipis nin qinchachakunganku lantinkuta nin yupaychasqanku. Ahí está. May chica jóvenes, may chica imillitas tusunganku, yuchinayga kapunganku.
Y maichica caris warmis también tu sungaku machas kamanta. Wah caris wan hermano gente chayku kungaku. Wah warmis pues wah caris wan gente chayku yangangut. Aginacho manacho. Carnaval ka kay kuina kuchiriu tapamon. Y no gata hermano constawan porque no gapi chaymanta loximos kane. ¿Sabes qué? Maipich ninku compadre, comadre, comadreca, compadre, chay conakusanku. Comadre pichay, compadre wan conakusanku machas kamanta. Constaban ñawisni y palabra kaipi nipun kalata porque machasqa kashanki jóvenes pues igual wawallikungan ni yachankuchu pichus kanka tatan chay wawampata porque a veces hermano día martes o juañata kasha miércoles o juañata lunes o juañata y al final de cuentas maya chanchu pipachus chay wawa maya chanchu pimanchus atacanga. Y kaikuna sucede en chay fiesta carnavalespe. ¿O no? Entonces, hermano, tukurinchis kaita hermanos ni manchaita tukuchuanchik amapuni kankunaka ima lantimanka metalmanta unuyachisqata ruwakunkichakchu y amata chaymanka nin kankunaka chapukunkichakchu. Pachtata hermanoy kay fiestas carnavales pecanca pastor orale puede campo y marishani pero campo y marishanki chay picashan chay fiesta ta kawa rishanki y luego después manaña recurimungichu ¿por qué? Hakay pedispata tenta y guchikungi y diablo canisunka y mawia y coña kutirinki y manaña uchtawan kutimungichu. Hermanos, amana no ganchisca pantacunacho hermanos ni. Amén hermanos. Picaunsan. Maichica jóvenes. Maichica wawas ninche. Cariwawas. Guarmiwawas. Chayman urmay gonganku. Y maichica usures de coremonganku. Y chaypitas kunanka. Y matazwanku alcaldía o comanda ni shergani ñaka. Mana uixaliscas de corinango. Y mataninku. Mejor condontas anticuits. Y condonestas regalanku. Chay choluta churaigo kunangopa. Y chaytas nintata Dios pa ñawpeqenpeqa hucha. Entonces chay runasqa hermano ma cuentata kokunkuchu hermano. Chay runasqa kanku ciegos. Creeni que no ganchisqa manaña ciegoschu kasqanchis. Chay ciego kaymanta ñapis ñawinchis ki charikuña hermanos ni chay cheqakaqman lluqsimurqanchis. Picaunsan hermanos. Kinsakay yachaku imanita. Ama lantistaqa nin hermano ruakunkichekchu amataq nin dioskunata nin metalmanta unuyasqataqa nin ruakunkichekchu noqamin señor nikichik tata Dios kani kaypi nishan hermano tata Dios amapuni ruakunkichekchu Levíticos 19:4 imanintaq ama lantitaqa nin ama lantimanqa k'umuykukunkichu amataq dioskunata metalmanta unuyachisqataqa ruakunkichu noqamin señor niki tata Dios kani. Levíticos 26:1 imaninta ama ruakunkichekchu ima lantitapis ni ima riqch'akuqta nación nikichikpaq ama yupaychana rumista ruakunkichekchu amallataq nin hermano rumispipis nin hermano warawarasta ruakunkichekchu chaykunaman qonqorikunaykichikpaq imaraykuchus noqamin kani señor nikichik tata Dios. Conangu yaribais hermanos, y ma pasan. Sapa Dios ningoka kashan ruasca tukimamante, charimanacho. Ya sea hermanos ni kashan chaipi uyumanta, o sea ñapis hermanos ni titimanta unuyachisca, o ya sea hermanos ni ruasca kashan rumimanta, o sea ya ruascata kasha hermanos, ni suma hermano metalmanta ruasca. Charimanacho hermano. Y kaipekanin sapa yachtapi hermano Dios ningo katian. Recuense hermano ororopi tian socavón ningo soteo. Echaré chaype hatun. Y chaymanta may chica runas hermano hasta iskay cuadramanta kongoricus pa yawar mogolla tusus pa chayhango. Initach hermanos ni uyarimongacho. Picaunsan hermanos ni sutingman. ¿Sabes qué kawai hermanos ni? Ñakaya informativo pe kawashargani maipis hermanos ni chay sokaba mantusos riskangu ni pensión tapis pagascacho y tusurisate apakapungo Dios nin salvanan y mata salvanga verdad. Cosas que pasa
Kunan rikunchik Cochabambapi pitaq Dios ninkasha hermano Urcupiña. Agosto killapi chayta yupaychanku chani manachu. Kunan La Paspiri pitaq Dios ninku Equeco. Kay Sucre llaqtapiri pitaq a ver Dios ninchachankichik shunichu Dios ninch. Sapa departamento hermano Dios ninku churaykunku y sapa provinciaspi. Y chani manachu hermanos. Imayna wampupunita runaka hermanos ni chirayku pasanin runa creni hangunaka manaña runa kasqaykichikta. Imayna wampupunita chay runa. Chay k'ulluman a veces kumuyukunku chay k'ulluta yupaychanku. Leelisampuni hasta un uraman chaymanta hasta un tunarispa tukucharisa. Punto 4 emaninta. Nillataq ni ruwakunkichikchu kay pachapi kaq animalisman rikch'akuqta nitaq pata phawaqkunaman rikch'akuqta ni ima pampapi phawaqkunaman rikch'akuqta ruwakunkichu. Tusunaykipaqa kay fiestapiqa carnavalpiqa chay p'achastaqa. Ahora kunan t'ukurisun chay p'achasmanta. Maypis hermanos ruwakunku tukuy p'achasta, wakinkuna chay ángeles kashanku, wakinkunaka morenadas, wakinkunaka osos, chari tukuy kay animalisman vistisqasta ruwayukunku chay p'achasta. Imanintaq Deuteronomios capítulo 4 verso 15 al 18. Maypachachus nin tata Diosqa oret orqopi nina laurasaq chawpimanta nin parlamusurqachik chaypacha qankuna mana rikuarqankichikchu ima rikch'akuq kasqayta chayrayku nin sumaqta qhawakuychik amapuni nin sagrata ruwaspaqa imaman rikch'akuqta lantita ruwakunkichikchu ni qhariman rikch'akuqtapis nillataq ruwakunkichikchu kay pachapi kaq animalisman rikch'akuqta nitaq nin phawariq animalisman ni pampapi qhatatakuqkunaman nitaq yakupi kaqman ruwakunkichikchu nin tata Dios chay p'achasta. Ahí está, imanishantaq tata Dios noqa niykichik nin ama qankunaqa chay Dios niykichikpaq tusunaykichikpaqa nin ama ni ima p'achasta churaykukunkichikchu ni aguilasman rikch'akuqta ni catarisman rikch'akuqta. Kunan rikunkichik hermanos sapa comparsa hermanos ropasta ruwakun hermano animalman rikch'asqata vistiyukunku, ¿sí o no? Chay mascarasta churayukunku hermano charayku uyariway hermano tata mama uyariway ama chay mascarasta rantichu wawasniykipaq. A veces, hermano, wawitas ninchis, hermano, mañasunki, chay pukuchituta, chay mascaritata, chay chisqueteta, a veces wakashan, khoshpashan, y canta wawawan atipachikunki. ¿Sí o no, hermanos? Ni kaypi Biblia picasa. Ama kankunaka chay animal man rikch'akuspa nin hermano chay kunastaqa ruwakunkichikchu, chay tusunaykichik, chay lantisniykichikman nin haywanaykichikpaq. Entonces, kaykunaq patanmanqa hermano tata Dios paq phiñakuynin hamushan. Kunan tumpitata t'ukurisun, tumpitata t'ukurisun. A ver, imaginatas ruwankichik chay fiestas ninkuta campupi. Sabes, yo creo que Hakay ñamparais llaqpampapipis rikuni, no? Sayarpachin pala chaymanta Biblia. Imatanin iskay k'aspista sayachinkichik, hinaspataq nin maderawan clavankichik, y clavaspataq imaninta, chayman warkuykunchik hermano imata, sarasta, papasta, tukuy chayman, chay burru palancasta, chayman chay waka palancasta hermano, vistigunku chaypi kasan chay Dios ninku, arkupi hina. Charimanachu. Kunan imaliwaych, ya pakari ni shargani. Wakenga nin sachata pantakungichik, plinusta tukima plantata plantangichnin. Imapa plantangichnin. De que chay sachamanta nin hermano ninata orqunaygichikpa, porque chaywan nin mikunaway kukungich, y chay yawanta aychakankata ruangichnin. Y chay k'ullullamantata qankunaka Dios niygichikta rukungich. Ay kay hina wampurunaspuni kanaygichikrinin. Y eso es cierto. A ver, niwaych. Se kan mullimantu chiquitamanta o roblemanta kuturpanki palqak aspita, hinaspatak llahyarpanki, hinaspatak imataswanki tumpa pintarpanki, apanki tatakuraman, tatakurata tumpata sikilung yakuan chayaygarpan, y listo.
Ujruna ruascallantataq hermano qanqa nishanki kunanqa kay Dios ninchis kanqa kay pachamamanchis chari manachu chay kikin llamantataq hermano ninata hap'ichinki mikhunaway k'ukunki mut'ichayachinki y chay kikin k'ullullamantataq Diosniykita ruwarpakunki imaynataq chay imayna wampurunaspunitaq kankichis kutirimuychis bolivianas y bolivianos hinaspataj hermano imata ruwankichis fiesta kaqtin uj comunidadnikipi ranchuykipi chay k'ulluta q'ipirispa purinki si o no warmi kaspapis chinelas p'itikuyta qaripis igual chayta q'ipispa iskay hora 15 hora pero si Dios ninki purichun imaqtin q'ipinayki tiyan imanintaq Salmos capítulo 15 verso 4 urayman imanintaq chaykunaqa nin qasi mana kaqlla kanku nin uj runaq ruwasqallan uj engaño simin kan ma parlanchu ñawin kan ma rikunchu ninrin kan ma uyarisunkichu senqan kan ma muskinchu chakin kan ma purinchu simin kan ni uj parlayta parlamusunkichu chaykunaqa nin qasi mana kaqlla kanku runaq ruwasqallan charayku q'ipinayki tiyan verdad si o no chay k'ulluta y chay k'ullutataq plantanayki tiyan chaypita imata ruwanki hatucha sarasta plantanayki tiyan chay laduma wataykunayki tiyan ni siquiera chaqraykimantapichu waqpa chaqranmanta chay Diosniykiqa hasta suwachiyta yachasunki waq runamanta ni siquiera chayman warkuykunkichu hermano qampa angolasnikita qampa papasnikita sinoqa waqpa chaqranmanta t'iramuspa chayman warkusanki chay hinatachu chay Diosniykiqa runa yachachisunki llakuyta y chayman imata ruwanchis chaymanta hermano churananchis tiyan teja k'anallapi brasasta y chay brasaspantaq chay q'ulachinasta churananchis tiyan no hermano chay inchinchus tukuyman churanchis chay pataman hinaspataq globosta wataykunchis chaymari silpintinas y misturas y todavía kanchis sinvergüenza casadakunki hermanos ni silpintinaw umaykichikpi ch'aqchunakushankis maypitaq chay utilizakun runa rikch'ariyari kunanqa matrimonioma payamunchis chay silpintina umankuman ch'aqchukunata manachu rikunki hermano Baalman chayta qaywarqanku kunan matrimonioma famosoma payamunku chantataqcha nin tata Dios hermanos ni manachu qankunapi sigillapuni kashankichis nin chayuyaypi chantataqcha hermano Eliseo qanerqano mayk'aqkamata qankunaqa iskay piensaypi kankichis hasta cuándo van a claudicar hasta cuándo van a estar con dos pensamientos pero kanchis cristiano evangélico matrimonio y hermano silpintinawan kunantas rikunchis hermano kayqa palashani bíblicamente algunas están yachanguis algunas chayman lluqsimuq kankichis sí o no ñuqapi chayman lluqsimuq kani entonces ima ruwakun silpintina y mistura sí o no haría compadre haría comadre haría ahijado chayman mistura y umayman silpintina maypi kay qallarizan ya chance hermano ekeko chayta ruan porque la paz picasan el día de los compadres el día de las comadres silpintinas y misturas cristianos casadakushanchis hermano tata mama qoqawayaka hina chayman con mistura chaymanta tata Dios rabiakurqa israelitaspaq manoqa qankunata kaypash urqamurqayis kaykunata ruwanaykipash kunanpish nillawanchis manoqa wasni qankunata chay mana kaq yuyaymanta urqamurqayis allinkaman churayis mana kaykunasta ruwanaykichipashchu niwanchis pi kawsan sutinman y kunan chayman imahamun phukuchus ahí está imaqtin noqanchis consistinanchis tiyan iglesia ukupi o hermano wawayki phukuchuta hapishanan y luego chayman imahamun
el famoso compite. Palabra compite, manita, cumpiranapas chay, Baalman. Compite para cumpirar al diablo. Ya le manacho. Compiteja solamente recorrimos, hermano. Chay mani compite, chay alberga compite, chay trigo compite y mataron antes. Chay maipichac que teja canayapi cumpira Sánchez, chay pataman chachuygunchicho, sí o no. Y todavía janganin, ay competituta pastor ni paparepos, chay compitewan a pispo y hay que placayos jaike. No hay macani apam no equipare. Biblia kanin ama kanka mikuchu nin si supay pa kashan haywas chay mikunataga ama mikuchu ya chanque que kankas haykita nin chay diablo pa. Ahora, can hermano campesino pican mercado central, guatantinta moyorin chay come mikuku chay taga, pero kunitanga chay con punquites recurrimos champuca rosado, solamente guaquis chay, holocausto taronapa chay baalman. Y baal significa hermano diablo man. Picausan. Sutingman. Y chaipita que mataron antes, listo. Tanto que can hermano, Campopeca hermanos ni, Kishkata utumungiche, Sarataka tatadios kosorga hermano mana runata machachinegiba, sino con mi conegiba. Chay sarata pocochinchis, hermano pocochispata, hermano churanchi, uñaputa, uñapucho las patagre, hukipecanchis, simanchispi, simanchispi, kupicaspata, akata ruanche. Chay concho akata wakichins y chay manta hermano picuna jamonco chinacuchis orcocuchis cuchichaconangupas choconangupas chay kunchi akuta y chayta tumayos patas machacapunco chay jovencitos puro cuchinaegungo chay hermanos dia cariwarme puro cuchinaegungo maganay cucungo may chica hermano kudan achito cayarengango y waken hermano guañuscas ricoremongango belanayango paña picausa. Y luego después, chay más recorremos chay congotaiki. Chay hatun burro palaniguita, huchuitacta, hatun gachta o corigamonge, chay wantas chimpaigunge chay, congoteas pa warmesta, cachay guringis bosnigicheta. Pero Dios mantaquinaigis patare o paginalla. Chay Dios nigi paja, congotaigitas tocarganki, kunarimati matata Dios tocangich. Pecados en iglesia, sutingman. Creen que mana no cancha hay manchajero con anchitaña, hermanos ni. Amén, hermanos. Tata Dios hermano kaitanin. No ka maldicini hakay runastanin. Pikunachos chay idolostas o akungunin hermano yupaychanankupa, ya sea rumimanta, ya sea titimanta no yachisca, o sea hermanos ni rumimanta, tata Dios ni no ka maldicini chaylaya runasta. Y también tú que picunach chay kunama hermano con goricunch urishanch nin maldicis recachun chay runaka. Ahora mano caninicho palabra nin ajinata. A ver, punto 5. Maldicis recachun chay runaka y maillatapis lantita ruaca. Nispanin tu cuyatini tata Dios chay fiesta carnavalespa. Deuteronomios 27:15. Y maninta Deuteronomio 27:15. Maldicis recachun y mayamantapis lantita runaka. Kay pachamanta nin yupaichanampa. Chay runaka nin makinwan ruascanta tata Dios kanin yaupakempi ancha milla y chay hucha nispanin chayta nin uyarispatag israelitas kanerganko ajina kachun entonces tatay emanin kaype tata Dios piwarmillapis o picarillapis nin hermano kailantistas ruaykukun nin chayga maldicisqa kachun chay runa porque pitaj ruan a ver chayta pitaj ruan a ver hermano Diusta. Runallata ruan, echaré manacho hermano. Carpintero y mata ruan, cuyo tapamon, entonces carpintero más ringicha, munan ajenata Dios necesita su aponaguita, carpintero ring cuyo tapamon, en las patas trazan, cachituta, en las patas aponaguita, pintor man paitag pintanga. Y campo peripis, colgueiguiche, ma colgue alcanzancho, solamente ringis mulito, chiquitata, hermano, coturbamongis, palga caspita, tumpa, talla, hallar panguiches, pintar panguicheo, y ningis kunanchay, canga Dios nins. Picaunsa, sutingman, que como muchas veces cachan halpas nins, tu quima maldicisca, porque ya cherganch, no ganch, no pactatabelos nins, tatrabelos nincher. Cumpiras ta haywarganko supayman que hay halpata y charayko no ganch Biblia peninchari tukuy utensilio y matachos kosos kaitaga nin aceite wan unjimay
Yo sé que hermano que jepan semana igual que hay hermano aceite o un gisasun hermano tú que autos ni que apamongis tú que utensilios ni que apamongis oración hermano. Porque chaitas ruan zapawata. Mientras que hay mundo hermano cumplirán cachay baalman entregangango, mientras que no ganchista Biblia piachachiwancha, tata Dios manin hermano aceite o haywananchista. Fuerte aplausos, Iglesia de Cristo. Entonces, emanin tata Dios, maldicis cacachunin hermano, pi runayapis chaylantista ruaj. Ya sea cachun uyumanta, rumimanta, yesomanta, tutui uno yachis cacachun. Pakari yachasana, urunaka y matando ni nata cajachin chaymanin hermano titita, ufierota uno yachin, comboan bachtas patagnin, trasanin y mainatacho ruananta. Chayta pagari yachasayarganchista. Y chaykunaman casita no ganes hermanos ni con gachajacuita hermanos ni caparin, ¿sí o no? May chica jóvenes, may chica colquewan hermano chay achatas o aconganco, ¿sí o no? ¿Cuánto costará hermano para bailar en morenada, en diablada? Chay acapollerita, ¿sí o no hermanos? Y cuchicuspayaña casanco, ¿sí o no? Tukuy chay kunaka hermano mundo. Charaiko hermanito y amapune jangunaka chayman chajrukuichicho hermanos, amén. Ama chajrukuichicho hermano, ama permiticho hermano, wawitaykitapi chisquetituta rantichisunqapuni, entonces wawayki dominasasunki. Ama ni siquiera globos yatapis rantipuicho hermano wasnikipaj, yachachi huch'istumanta pacha. Amén hermanos. Charaiko mana canancho tian kay ukupe hermano wawas globota hapisanko aunque piñakuipis tata mama pero nogaka kachusak maxitumpis la arbarista se makan yachachinguicho pues yachakunan tian kaype. Entonces yachachi ama rantikunguicho globos ta kawai ni naiki tian prohibido comprarse globos, esos chisquetes. Pactata kariwar me kangunaka chay pi globianak se exawas baldianak se exawas. Imainatata no ganch chay kunata hermano sigisuman. Siño ganchichu chay kunata kay israelita sin hermano karuncharicuspa chagruyukusuman. Tata Dios ta piñachans mana walecho. Amén hermanos ni. Y pikunach kaymanta akakunch. Chay chiri hermanos exageran cuidado ni van a chari chay kuna kanko diablo hawasni ma kanko chekamanta Dios pa hawasni. Entonces kaypi maniwanchista ta Dios se kannin runa kanki chay manakaj yang niki mantaka kutirimu y chay alinkaj yangman. Mamunancho tata Dios ka hermano aún israelitas tapis yachtanta nerga Moisés no caniki, mamunanichu kay wawasnita castigaita, pero pala y kay palabraita, huillay, ni chay manakaj ruay kunas ninkumanta, chay manakaj Dios ninkumanta, loximuchunku chay manakaj yang manta, alinkaj manchurakuchunku, porque mamunanichu nin almankuta pierdenankuta, y manata no gamunanichu nin castigaita kay wawasnita. Eso es cierto, tata Dios kamancha y monacuinio, paeka wahya sawanch arrepiente kunanchista. Kangu yarimosawan que a través que radionista runamasi, tal vez que hay Cochabamba, no sé, mailado mantazo yarimosawan, cuando niki runa urunaka, huchasapa runa, urunaka chay lantisninta defienden, urunaka ñapis, chay fiestas pa huakiguchisaña, chay akata, chay kuna kanku, chay runas, chay warmes. No ganchisca manaña canchichus runas, ya no somos los hombres pecadores, nosotros somos varones de Dios, hijos de Dios. Y nosotros ya no debemos participar, ni siquiera pensar. Y maninta tata Dios pa palabra. Punto 6. Manamuna imanchu nin hermano huchachasca runaka ajina wañupunanta, hasta wanka nin munani. Sagraruna kainin mantapis kutirimpunanta nispanin tukuyatini tata Dioska. Ezequiel 33:11 imaninta. Ezequiel 33:11. Chairaiku kankunaman nini. Chairaiku kankunata nini. Dioska tukuyta kamachin tata Dioska kausanankuta. Juraspa nini manamunanichu. Huchasapa runa wañunanta hasta wanka munani
saqra ruwayninkumanta kutirikuspa kawsanankuta israelitas runas kutirikamunchik saqra kawsaynikichikmanta kutirikamunchik imaraykutaq wañunkichikri nispa nin tukuy atiniyuq Tata Dios. Imanisanta kaypi Tata Dios hermano llaqtanta no kayta niyichik waway mamunaymanchu kankunaka chay Dioskunata yupaychaspa chay manakaq huchapatapi wañunaykichikta payqa nin kutirimuychis wawasniy chay manakaq ruwaykunasniykichikmanta mamunanichu nin ni pizuna kananta nin hermano castigasca Dios nikta imanisanch cuando nin runata kanta runa huchasapa runa niki chay Dios kunas nikita ruakushankiraq chay fiestaspi purikamushanki machakuykunapi kanta niki runa kutirikamunaykita no kaman mamunanichu nin noqaqa nipita castigayta pero se kanin mana uyariwankichu kay palabra ni susqayta bueno tukuy chay runa mana uyariqkunapaqa tukuy kay ñak'ariykuna hamunqa nin tukuy atiniyuq Tata Dios t'aqllarikuy Iglesia de Cristo makikiwan yupaychay simikiwantaq ni gracias Señor. Qué tan interesante kay palabra no ve hermanos ni qué interesante maihina munakuyniyuqta Tata Dios kay hina huchata ruwashan runa mapayqa munanchu hermano ni pi runa kay patapi ahinata wañupunanta payqa nishan kutirimuychis wawasniy no kaman se kan uyarimusanki a través joven kay radionista a través por las redes sociales Dios no quiere que te mueras así Dios quiere que tú vuelves al camino de Dios Él no quiere que pierdas tu alma Él te dice, ven, rescata tu alma, vive conmigo, te dice. Pero muchas veces unaga son conta duriachin, mamunanchu, kutirimuita, chay, manakahyan manta, chay, alinkahyanman. Alinkahyanka, Jesucristo, Evangelio. Amén, hermanos. Picaunsan, hermanos, ni, sutingman. Entonces, hermanos, amapantakunachu no canches hermano kay carnavalespi paqtataq chay mascaritas owitas nigichej pues antiga pusawarchis wasis nigichibit owitas nigis mascaritas wan saltaygachasanganku a veces wawaska zikunku wakanku y mañakusunku hampis abuelo abuela ay wawitaikman qolenay sa nietitayman hermano abuelo abuela siempre yachachi allinkajta aún no gapis abueloña cani tan joven, pero mana no gañetitas ni me yachanichu manakakta haywaita. Siempre para la panipuni. Amén, hermanos. Maya chanichu hermano chay diamán pacha hermano ni siquiera competita, ni siquiera chisquetesta, ni siquiera globosta, wawasni presantita hasta kunita. Ni tata invitawashakti, ni maikin hermanito y aichapi invitashawakti, más de nichu chay fiesta encima. Preferene mana yoxita o zipuita caimant ayunuman. Kunan kapuanch hermano lunes, martes y miércoles ayuno hampu y caima hermano. Ahora se kanwa así kipi kan que kan sapitayaikira cristiano evangélico y manasakonan hampuita tinki kaipi puñukuita kin santindiata ya fiesta pasartenga chea punquiña. Mientras que kan kaipi mañakunki Tata Dios man Tata Dios ta crees kaikiraiko oranki ayunanki monakuywan y zikunki watamanga manaño tataiki fiesta ruangacho más bien que hay fiesta espiritual pekan wankuska kasyanga. Picausan hermanos sutingman chay el único no ganchista queda wanchis chay kuniwanchis hermanos ni que no ganchak akakunanchista ay que kunanchista paikuna chaupinkumanta mana chakni kunanchista chnoga akakunanchista ay que kunanchista chay manakaj ruwaynenkumanta. Amén, hermano. Pactata kanchay paikunawankus wawitay kampaka suditalla kanka de frisquito ay chitalla kanka. Pero ya chay ay chatakas washanko hermano más que todo chay cumpirananko pasión hermanos. La mayoría ruancanco desde el día sábado, domingo, lunes, martes, la mayor parte hermano chay mantatag miércoles dicen kayarenka campus peseo no.
Pachtata campuykiman rirqushawankiman pastor rirqushani nispa fiesta llaman orachikushawankiman. Mejor pasaqtin imaqtin más rinkichu imaqtin puni chay fiesta días puni rinaykipish tiyan. Es que hay algo que atraizasunki aychayki munayninta. Laduykipi kaqtani amana munapayaychu aychayki munaynintaqa noqanchisqa chaykunapaqqa wañusqa kanchis y Cristopaqtaq kawsananchis tiyan. Amén, hermanos ni excelente. Paqtataq malta piensa sawankim pastor nis hasta compitiman apinayku kuni aychatapas munanchu mikhunayta kunanichu mana chay diata nishayki hermano mana mikhunaykita. Biblia sut'isituta pala nin chari qankuna yachankichis nin hermano supaypaq mikhunaqa nin rikurimun ama chaytaqa mikhuychaychu. Ahora se qanma yachankichu nin hermano ni si supaypaqsh kasqanta gracias ta qospa mikhuyku ima pantankichu. Pero se qan yachanki nin hermano que supaypaq ruwasqa hankay yachasyaspata qan mikhuykunku nin chaypi pantanki Diospaq ñawpaqinpi. Amén, hermano. Pecansa hermanos ni chaytataq Biblia pisnillantaq ama qankunaqa nin qhatichikutaqa ruwankichaqchu. Chaymanta palaykichis hermano. Pasaqtinqa hermano ruwakuychis ta qayapas atinki ruwarqukuyta, ¿sí o no? Imaqtin chay diyapuni. Entonces hermanos, cuidakuychis chay wawasnikichaqpa chay chisquetesta rantiyta, chay fukuchusta rantiyta, chay wawasniki globeanakusanku chaypi, ñuqa wawasniyta cuidaniña hasta kunitanmanpacha, si ña chay mikiasniyta no les quiero que vayan afuera. Ya papi, te veo, aquí hay el chicote, yo te doy con eso. Mientras que yo vivo en esta casa, hay un gobierno que vive, que gobierna en esta casa, hijito. Si tú quieres hacer como te da la gana, hacete tu casa y en tu casa hace como te da la gana. Mientras en esta casa hay un varón que teme a Dios y todos tienen que temer a Dios. ¿Quién vive? Chaita nin palabra, chaita kamachiwanche. Amén, hermanos. Picausan, sutinman. Entonces tata Dioska mamunanchu ni pizuna chinkayman ripunanta. Kay palabra yachakusqaykitapis hermano willay wawaykiman, willay chay runamasiykiman, willay ama kanlla hap'ikukuychu. Amén, hermanos. Así que hermano, kay fiestas paganos chamusan chaypi hermano, cuidakuy. Cuidakuy. Hampuy ayunoman, ama chapukuychu, ama chaqrukuychu, t'aqakuy. Tata Dios kanin, astawan huchamanta t'aqakuychis, y cuanto más rikushanchis hermano, pasashan cosas pasashan hermano, yawikiwa rikushanki, nirikiwan uyarishanki, lo que más pasasqanta, y cuanto más kay fiestasqa wiñaygushan, y mashkaspata munakuynikutas chirapushan, y mashkastaq aychanku munaynim urmaygapushanku, ama qanga chaykunamanga urmaychu. Kallpakuy sinch'ita sayay. Pichus nin tukukuykama sinch'ita sayasunchik, chaykuna nin hermano, verdad, repusunchik chay ñawich'ilmiypi. Amén, hermanos ni. Kay palabra kachun, tukuy qankunapaq. Aún kay radiota hermosanguichik, a través kay por las redes sociales, kay palabra kachun de mucha bendición. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muchas gracias.